Donald Trump last week ena yadini sui abenya so kakraka USA president okoye no asaba obaye na first day na no twitwa niomam ano ye be kire mu wa ha na ebi wo ho a wo se saa mema ne mawari de no on so obeye afahye dem obaye wo se obia oye illegal immigrant waba krom ho a nkrata asemo sa ye criminal no munti enye wo mu nyina no ye pam wo mu eya na akoye say Donald Trump say opamo obi okra na oni nkrata na nso ne hojo eno no mu okwan ombefa so but wo ma ye pam wo mu ye wo ma wo criminal records a onenam ho na ase onenam ho batire sa no eno ne de wo chiwa obebefie. Enti ye the statistics no ebeto osisi abra Facebook Nhyira 104.5 na he statistics na Ghana for ne doso pa in fact for Ghana de no branches Ghana de no over 6,400 plus Ghana de no ene doso pa na de etie ne se ye wo Nigeria phobia mutimi di ye din eye adwuma. And you say Ghana for those so behema no na ye won Nigeria for bi wom because Nigeria for no ebia say omudin e wa abrochiri ena omunim say Ghana for no ye mpen ho asem ye kwa ye adwuma ye sonson ye ho etu bon say Nigeria for no say okwaka so ye Nigeria ni a ye hwe omienu ye say wo ye 419 and nti ebi wo ho anu aka chen so ye Ghana ni enso ebia na onye Ghana ni but oba Facebook a bra Facebook sisi a ne behwe Donald Trump Africa for a womo ebe fie a womu nyina won krata mu na makacho says ankofo na ede omu ba no obehwe no na omachiri ewo ebia mfani se omu track record bi enhye dankoyi enti ye hwewa ontina krom ho obebe fie Ghana de no 6,200 pacho bra Facebook Ghana fo a Donald Trump de omebe fie afi 6,200 so far ebi beba but right now uma won kratem e wose ye de ba no 6,200 Egypt for 5,400 Egypt for 5,400 and Romania for 4,700 Guinea for 4,500. Yeah. Senegal for 3,800. Yeah. Georgia for 3,000, 2,300. Ebi wom Angola for cheze. Oja Ghana for the dos, but Makacho se Ghana for a dos no. Eya na Nigeria for the edin enso ne nemu. Nhyira FM. Na eba no dodo na e kire se ede na Donald Trump yi. Banano mebeka asem wo ha se de Donald Trump ye no eye de oman no efo aso dodo na afo aso. That is American for you. America for mu omu ya ahia so what sua diplomacy a unim say America for they do not have permanent friends, they have permanent interest. E just say America for omu ni say madam funi there be se omu nyamfa so mfiri wo so a omu mfa ho ene me do call foreign affairs ni diplomacy mu because diplomacy ni say ayonkofo ni nyina no e wo say at the end of the day oman no enya so mfa so. That is diplomacy. Diplomacy ye ka diplomacy ni nyina ne say first no na ye ntokwa ena ne ye ko say ye mfa ntokwa na mum ye ne wudi kasibom ye ayonkofa now so ye interest the be protection no enti America ni wudi dwa se benefit na onye America sebi omunye nkwasiafo so mesori anopa no matam book no matam sika no mu dia brew omu wo mfaso a omunya entia enti there are certain businesses bi wo ho a se omunya de mawa untimi indicate da membesa mabubo dimbi but oma control certain market e wo Ghana ha e din pa emu nsem ewom emu nsem wom
enyuma ko bebra me mpese me bo bia din because e obi adwuma sa na America forte enti omu wa ha no ma ba be si omu base wa ha base ni nyina because yen dia mo base amutimi tena ha se da be ya ntokwa but America me say onfa na fidie onfa ne sika mbehya ade mu a onya so mfaso onye Nhyira FM abrafo no munye Father Christmas onye sa ade no me can we na me dia ba be si ade so enti Donald Trump say me ade no se sika na me di hyem no emfa me nye Donald Trump say ko krom na wankasa in fact Colombian president Donald Trump ne nkro on se Colombia cocaine ne sa nubone ne criminal for ni dodo na wo ho omu na omadi kan ko na omu duru krom ho no president o Colombia say there be mu kwan emomu ma enti de okan ne Donald Trump say wo Colombia president awo ukromafo kra pewatu oti wo ma me Donald Trump warning eno aka che ne se hwe se wa anye sa criminals we a me de tabuno beba be to so ama wan kasa oyembe hyew in fact wabusiafo na nan kanso mu nyina se omu beba mi krom wo America kra me sanhye enti me ma last warning se wonim na wa anje Colombia for unkrofo no me criminals na I will deal with you Donald Trump no de enye me paacho bia o kan sa pe Colombia president say yes sir Nhyira yes sir he say wa pene o kan say won pene o say akoyete say wo ye be ma mempene ma ne mfa ma Colombia Donald Trump say wa ma no kwan a mo ni mabusiafo ene kuro ni nyina akra no me chimu mesesa mo hyebre Donald Trump yes no say Colombia president say yes amasa at your service over Facebook at Donald Trump edaho now there na make was had the way now Ghana for ni bidie dodo na ye omu ya Nhyira FM mema Donald Trump nyesa yenso yabusiafo wo ho yabusiafo wo America Donald Trump say on car says wo ba krom ho now de nkrata obepamo mbacho muntie Donald Trump nka say oba krom ho a now the nkrata na ba ye bia ma 2-year visa a 3-year visa eno no ye be da bia nya hwe Donald Trump no nemo mo fa kuntura se kone nam borders ne ho ahwan no ne nam suom na wa de na da bi sa de ne de obepamo Nhyira FM Donald Trump no now this is the point am pesemika Donald Trump buy no o protect ne country ye can say ne country America na mibusa se Ghana de ne protect and I no pay question person busa no Nhyira FM de be pa na wo mai watimi a protect mibusa de be pa na wo country no watimi a protecting. Catch me. Eden unsu. Eden wakwan. Wasase. Eniano. Wa wo nneoma na wo ye as Ghana ni no. E de be pa na wo watimi a protect. Catch me. Say we de betimi de ensase ye bo say we ye Ghana dia. Na ye nya so mfaso. Obetimi akabi a kire me Nhyira FM me bu so e de be pa na no pay de be pa na betimi me ye Ghana ni na we die Ghana ye nya so mfaso obetimi akabi a kire me Donald Trump si ko krom ye betimi akasa abrofo mu nkom krom anka ye bewu